Niba warigeze kugira umunaniro cyangwa se ururwumye, ushobora kuba warabwiye ko ugomba kunywa amazi menshi nk'umuti. Ariko impuguke zivuga ko guhorana icupa ry'amazi rishobora gukoreshwa kenshi tukarigendana aho tugiye hose bishobora kuba bituma tunywa amazi arenze ayo umubiri wacu ukeneye. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 abantu bagombaga kuba bageze hafi yo gupfa mbere yo kwemererwa kunywa amazi. Nk'uko Vincent Prisnit washinze hydropath izwi nka water cure cyangwa kwivurisha amazi yabivuze, abantu bageze ku rwego rwa nyuma rw'ubukene nibo bonyine banywa amazi kugira ngo bashire inyota yabo. Yongeraho ko abantu benshi batigeze banywa amazi asanzwe ari munsi y'igice cya litiro half pint icyarimwe. Mbega ukuntu ibihe byahindutse. Muri iki gihe abantu bakuru mu Bwongereza banywa amazi menshi kurusha uko byari bimeze mu myaka ishize. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igurishwa ry'amazi apfundikiye ryarenze iry'ibinyobwa bidasembuye. Twahoranye ubutumwa butubwira ko kunywa litiro nyinshi z'amazi buri munsi ari ryo banga ry'ubuzima bwiza, bikagira uruhare runini mu kudutera uruhu rwiza n'imbaraga mu mubiri, kandi ko bizadufasha kugabanya ibiro no kwirinda kanseri zinyuranye. Abagenzi bagenda bakoresha metro ya Londres bashishikarizwa kunywa amacupa y'amazi. Abanyeshuri mu mashuri bagirwa inama yo kujyana amazi mu masomo yabo, kandi inama nyinshi zo mu biro nizitangira hatari amacupa menshi y'amazi ku meza. Iki cyifuzo cyo kunywa amazi gishingiye ku cyiswe itegeko rya 848. Inama itari yemewe ivuga ko umuntu akwiye kunywa ibirahuri 8 by'amazi bya mililitiro 140 buri munsi, bikaba bingana hafi na litiro 2. Hiyongereyeho n'ibindi binyobwa. Ariko iryo tegeko ntirishingiye ku bushakashatsi bwa siyansi, kandi nta mabwiriza yemewe yo mu Bwongereza cyangwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi avuga ko dukwiriye kunywa amazi angana ryo. Kuki rero hari urujijo rwinshi ku bijyanye n'ingano y'amazi umuntu akwiye kunywa? Birasa naho byaturutse ku gusobanura nabi amabwiriza abiri yatanzwe kera cyane. Mu 1945 akanama gashinzwe ibiribwa n'imirire ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Food and Nutrition Board gakorana n'inama nkuru y'ubushakashatsi National Research Council katanze inama ivuga ko abantu bakuru bagomba kunywa mililitiro 1 y'amazi kuri buri kalori 1 y'ibiribwa basabwa kurya. Ibi byangana na litiro 2 ku bagore bafite indyo ya kalori 2,000 ku munsi, na litiro 2.5 ku bagabo barya kalori 2,500. Ntabwo byarebaga amazi yonyine gusa, ahubwo byanarebaga n'ubundi bwoko bwinshi bw'ibinyobwa ndetse n'imbuto n'imboga bishobora kuba bigizwe n'amazi agera kuri 98% biteranijwe byose. Mu 1974 igitabo Nutrition of Food Health Margaret M.C. Williams na Frederick Steyer cyatanze inama ko umuntu mukuru usanzwe akwiye kunywa hagati y'ibirahuri 6 n'8 by'amazi ku munsi. Abo bashakashatsi basobanuye ko aya mazi ashobora no kuboneka mu mbuto n'imboga, mu binyobwa birimo kafeine n'ibinyobwa bisanzwe soft drink. Amazi ni ingenzi cyane, nta gushidikanya. Amazi agizwe hafi 2/3 by'uburemere bw'umubiri wacu. Amazi asukura umubiri wacu kandi akawa intungamubiri ukeneye, agafasha kugenzura ubushyuhe bw'umubiri, agatuma ingingo zacu zikora neza, kandi akagira uruhare mu mikorere y'umubiri wacu uhereye ku ruhu kugeza ku bwonko. Duhora dutakaza amazi binyuze mu kubira ibyuya, kwihagarika no guhumeka. Kugira amazi ahagije mu mubiri bisaba kumenya kuyaringaniza neza, kandi ni ingenzi cyane mu kwirinda kubura amazi mu mubiri. Ibimenyetso byo kubura amazi bitangira kugaragara iyo dutakaje hagati ya 1 kugeza kuri 2% by'amazi mu mubiri, kandi uko kubura amazi bigenda byiyongera niko ubuzima bugenda bwangirika kugira igihe twongeye kunywa amazi ahagije. Mu bihe bidasanzwe cyane kubura amazi bishobora no guteza urupfu. Mu myaka myinshi ishize hari ibyavugwaga bidashingiye ku bushakashatsi bw'itegeko rya 848 kunywa ibirahuri 8 by'amazi ku munsi. Bituma abantu benshi bemera ko kumva inyota bivuze ko umuntu yamaze kujya ku rwego rukomeye rwo kubura amazi. Ariko impuguke nyinshi zemeranya ko tudakeneye amazi arenze ayo umubiri wacu ubwayo usaba, kandi tukayanywa igihe umubiri ubidusabye. Kugenzura uko amazi aguma mu mubiri ni kimwe mu bintu bikomeye kandi byateye imbere cyane mu mateka y'ihindagurika ry'ibinyabuzima. Dufite uburyo bwinshi kandi buhanitse umubiri ukoresha mu kwirinda kubura amazi. Mu mubiri mu buzima, ubwonko bumenya igihe amazi atangiye kugabanuka maze bugateza inyota, igatuma umuntu anywa andi. Nanone ubwonko burekura umusemburo
ubwira impyiko kugumana amazi menshi mu mubiri bigatuma inkari ziba nke kandi ziremereye. Courtney Kips, umwarimu wa siporo n'ubuvuzi bw'imyitozo ngororamubiri mu kigo cya siporo, imyitozo n'ubuzima ICH, we yavuze ati iyo wumvishe neza ibyo umubiri wawe ukubwira uzumva uko kumenyesha igihe ufite inyota. Burya ngo biba byatinze iyo umuntu ageze aho yumva afite inyota, bivuze ko yagombye kuba anywa amazi adategereje ko umubiri ubimusaba. Gusa nanone abahanga bavuga ko inyota atari ikimenyetso cyizewe cyo kugaragaza ko umubiri wawe wabuze amazi, nubwo amazi ariyo meza kurusha ibindi binyobwa kuko adafite karori. Ibindi binyobwa nabyo bifasha gutanga amazi mu mubiri, harimo icyayi n'ikawa, nubwo kafeyine ishobora gutuma umuntu yihagarika gato. Ubushakashatsi bugaragaza ko icyayi n'ikawa bigira uruhare mu gutanga amazi mu mubiri. Nta bimenyetso byinshi byerekana ko kunywa amazi arenze ayo umubiri wawe usaba bigira inyungu zihariye uretse kwirinda kugira umwuma. Ariko nanone ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko kunywa amazi ahagije ku buryo wirinda umwuma bifasha ubwonko gukora neza. Urugero, ubushakashatsi bwakozwe muri 2023 bwagaragaje ko kugira amazi ahagije mu mubiri bishobora kurinda gusaza no kugabanya ibyago byo kurwara indwara zidakira nk'iz'umutima n'iz'ibihaha. Hari kandi ubushakashatsi bwerekana ko kunywa amazi bishobora gufasha mu kugenzura ibiro. Brenda Davi, umwarimu wa siyansi n'imirire, ibiribwa n'imyitozo ngororamubiri muri kaminuza ya Virginia Polytechnic Institute and State University, yakoze ubushakashatsi butandukanye mu bijyanye n'ingaruka zo kunywa amazi ku biro by'umubiri. Mu bushakashatsi bumwe yashyize abantu mu matsinda abiri mu buryo bwa tombo. Amatsinda yombi yasabwe gukurikiza indyo yuzuye kandi iboneye mu gihe cy'amezi 3. Ariko itsinda rimwe ryongeweho ibisabwa byo kunywa ikirahure cy'amazi kingana na mililitiro 500 iminota 30 mbere yo kurya kuri yafungura. Itsinda ryanywaga ayo mazi ryatakaje ibiro byinshi kurusha iritari rigenewe kunywa ayo mazi. Amatsinda yombi kandi yasabye kugerageza kugenda intambwe 10,000 ku munsi. Abanywaga ayo mazi babashije gukurikiza iyi gahunda neza kurusha. NHS yo mu Bwongereza igira inama yo kunywa hagati y'ibirahure 6 kugeza ku birahure 8 by'amazi ku munsi, harimo amata adafite amavuta menshi n'ibinyobwa bitarimo isukari, harimo icyayi n'ikawa. Ni ingenzi kandi kuzirikana ko uburyo bwo kumva inyota bugabanuka umuntu amaze kurenza imyaka 60. Abashakashatsi basobanuye ibyavuye mu bushakashatsi muri 2022 berekana ko ibimenyetso by'umwuma bishobora kwirengagizwa. Iyo umuntu asaza, uburyo karemano bwo kumva inyota buragabanuka kandi umuntu abashobora kumva umwuma kurusha urubyiruko. Abahanga benshi bemera ko tudakeneye kwitwararika kunywa amazi mu rugero runaka. Umubiri wacu utanga ikimenyetso gikwiye igihe ukeneye amazi. Umusaruro wonyine wiyongera wo kunywa amazi menshi kurenza ibyo ukeneye bisa nkaho ari uko uzajya ukoresha ingufu nyinshi ujya mu bwiherero kenshi. Urumva ko kunywa amazi ari ingenzi, ariko nanone kunywa amazi arenze yo umubiri wawe ukeneye nabyo biteza ibibazo. Tunywa amazi, ariko amazi nayo tuyanywe mu rugero. Tubashe gupima uburyo amazi tunywa abasha kugira mu mubiri, kandi umubiri ukakira amazi ukeneye kandi ukwiye kuba wakwitaho. Reka mbashimire kwa mukurikira ibiganiro byacu nakagaruka. Ugumane natwe, ntibajye kuri subscribe ndetse na share. Pastor Ibaho Official. Imana ibarinde.